Hello guys, good morning. Apunga sala dope rokom pengo SP blog so apunga kumruk surung. Oroke silong opada ape umtung onda kangkolo gurung. Oroke keitang kumdu ji nolom lengkan bipe. Oroke ngo agod do 150 piece kope otagai. Oroke 100 piece ko kotobong. Oroke 50 piece ko dung. 50 piece jok keitang ko apung umdu ji eren nolom lengkan bikol gurung. Oroke ngosin ruing jung. Ire ruing isa otung. Oroke Manung mara akem malugai to bohon min yae dungai sigro maluk poe omtaga roke bu maluk dakpe ngosin roke subojas gupuran nei dung video ram start dung roke video semi nolo skim ma pe katila du to ka guys roke supak tapoye teriko akatuji kulir kapo pe supaya ira pukiran tukum sia teriko akatuji Cupak akem melektong bay. Oke, poro pak dungun dah. Gitu. Aku sih nggak main dah, supa. Pir baduk dah, banyak piris ya. Wah, supa kapuntung ide kanggedoka. Apa nggak? Ide panguntung. Iya pa bistang kopa iya pa bista posistang kopa guys orke tikum supaya supango isa bombi pa kitang doji nolo tatila duto ka eta duta tinta saita gol betkane kita gam gol Supa katerong aja rempil mana aja kok aku bidara guys oroke supa kang getoka apa tipe nampirong ida ada ko untuk jin dalam langkan bitirong guys kato ida Punjul itu nampirong guys kato bongkar apa aku ide apa rumah aja iba sudah dulu ya ngai apa lor ke haugang pula bongkar guys ini apa kang gedok ah dari koji langsung